urukiko rwa ebosako rwo kuhendera umwaka rwabarwe rwo mu rundu rw'19 okwihobo ebosako etandika. Patrick Okefa, Executive Director wa Financial Inclusion in Uganda, niwe yabarwe mugenyi mukuru kandi yayinangiziriza abarukoresa sente za banka obutosho kushashura omubwire. Borrowing is a good thing, but you must borrow and make sure that you pay, because if you don't pay, of course, where you borrowed that money from, the balance sheet will go down, and it's not a fair thing to do. Okurugiraro Okefa okunyaga banka ni chumba jobuhereza kandi nekikorwa cyembandama ekigenderwa cyo rukikoru kwaba kuriyo kushomerwa mbarira yo mwaka gw'2023-2024 hamwe no kutorana bebembeze basya aba bodi bagenzi banjye ngenda kubasiga kandi ngenda kubahamza abagenya bataya abargahero ya district yitu ya Mbarara nyoni manyangu nanye n'iki nayongereho umuringo gwanje no muhereza ngo kwese nkora ya dig actually kugira ngo tugere nkora ya dig kwesa ipo mobile sente no kwesa ATM card kandi muhereza banka shaba twabashaba basoma mugumize mbikore na mnonga tuongere ahakubika kwitu twareba ngo ni ekintu kimwe kikuru ekikija kuha esente cheap narishi staratuhende tugeza kikabanza kurenga umvaro munana n'icwega ubiro kandi planning ngo mwako gutumwogo tuvinse abantu kurenga n'imtwari kongo kuteza abarisa n'abandi abakazi n'anemyeto nabije batugito ongera kwerezo ubuhereza Rose Kasija Kazubwe kandi uruchairman wa board yayanjura abanyakaciko abasya abarondwa Ebosako main branch neshango mutawuni bwizibwera Kashari kandi ina mataji 15 mu ruburenge bwizoba naba customers emtwaro 8 kandi ino bwiga buru kwingana billion nkaga nina na million magana 2 Oberi aha AGM yitiye 19 twashara mu kwereza aba delegates bitu emiti yo kugenda kubyara mukakamanyisoko kugaruza hebyo buhangwa boni sima epo abo bohereza mu nji Abwa TV West in the Evans Tarema omuri Mbarara district.